zalo xa bezalwayo wabe lo uJacob ebamba isithende salumdala kubonisa uba ufuna uvela kuqala namhlanje kufuneka silwe nokukhutshwano within families ngoba akukho peace emakhayeni usister ulwa nobhuti ubhuti ulwa nosister and lento iphumele ebantwaneni ungase umdala ube nombuzo abantwana bamqandi nongabikho. But we are coming against that spirit. Today, in the name of Jesus, noma saphekwathi esihlengahlenge sifamily sichitha amakhaya mama kavani nabantwana bakhe mama kavani notata futhi yi-separation nawe xa uthatha i-separation uyayazi uba mandiye nje kodwa ndizawubuya ngegama likaJesu. We are breaking those altars in the name of Jesus. You call it our in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Akutata kwashulana khona uyakupropozela. Akumama kwashulana khona uyakupropozela. Izinto abantu abone bangazenzanga uyazenza wena. Amaphupho efamily uzawazalisekisa. Amen. Family start. Start family. Start. Yeah. Start family. Two. Which one go what to meal? And abazali yazo kanjani ne? Xa bekhula abantwaneni babo baba nomntana bajonga uba at least kulo sizayifumana i-breakthrough. Kuthi lo bejongiwe usathana ahlasele yena. Funeka abazali abakwazi ufihla abantwana. Bakwazi uthini? Ithi iBhayibhile xa uMoses wazalwayo umama wakhe wambona ukuthi ungumntana ospecial. Wamokhela umkhonjana. Ingobozi wayiqaba wamfaka khona, wamfihla. Ube kumzali funda ufihla abantwana bakho. Nabo bafihla emthandazweni. Nabo bafihla phi but abantwana bayafihlwa. Don't expose your children to the enemy. Afihla abantwana. Afihla abantwana bakho soze ngabikho umntana onensebenzo. Soze ngabikho umntana otheni? Fihle. Jonga xa uhambayo anema nifaka ntoni kwezi sling bag. Senziwa kanje. Kwi-sling bag sakho makubakho ifoto lomntanakho. Namazwi prophetic owathethe phezu komntanakho. Uba uyawuphumelela. Apha ndingafikanga khona uyawufika. Ngelo xesha uhamba endleleni isandla usibeke kule ndawo usibeke entlokweni yomntwanakho. Umthwele. Apho ukhoyo. Lapha. Noba kuthiwa unaxesha lothandaza ungene ebhasini ubeke nje isandla Thixo. Yena usesikolweni. Kule trafficking ingabe amantombazane wenze nje madoda ufihle umntanakho. Teenager yakho ifihle. Ingathi kanti iyawela ngoba iwela imilambo. Wena ubheke esikolweni kanti kukho ibhola emnyama ekulingileyo. Beka isandla apha. Zonke intwana zenzela umntanami azophume kutsho wena. Umthandazo udawa ubhale ephepheni. Wawusongela apha efotweni lomntanakho. Ungavumi. Kubi kakhulu. Zonke ialtars ziyahlulakala. Ngoba umuntu uzakuyela kweligqirha omnyakuyele kwelinye. Kodwa kukhona i-altar ngaphezu kwe-altar zonke. Ethenga esenzelwe wena esiyawuphumelela. That if God be for us, who can be against us? Greater is he who is in me than the one that is in mkhulu ngaphakathi kubo. Nalowo selisweni. Sit down. Uslim Blacksa. Bafaka abantwana bakho. Bafaka. Awunathuba lobathandazela. Ngicela ungiprintele i-CV yakho. Ukuthi mntana khawukhona uyithatha uyifaka. Xa uhamba uthatha ngobeka isandla. Telefone iminyanga apho kuvalwe khona. Thatha abazali abaserious. Abantu abakhathalayo. Uthethe phezu komntanakho bakayo basisisulu senyawupe. Uthi angizelelanga Sathane. Angizelelanga
andizelelanga isihoko, andizelelanga isitrato. Abaphuma kwasisibeleko bazawubuya bonke, abaphuma kwasisibeleko bayabuya bonke. Sesitratweni lokushaya unaphatha kashiti awubuya ubufuna umyeni wakho ngenye imini akhonze uthatha isutu uyixhoma esitulweni ubeka iBhayibhile pha uthi myeni wami nguwe lokuyibhishophu lapha nansi iBhayibhile uthi izwi likaThixo maliyomlanda ingelosi masiyomlanda atebuze kuya uthi mntana tata umbono endinawo ngawe ukuthi awuzuphelela kule nto yiyo apho uyawuphelela khona uyawuphelela esisutini ucela uYesu ukuthi uyinkosi. Pray that the declarations ngale nto ufuna uyibona. Uthula kanjani? Uthula kanjani konakele? Uthula kanjani? Uthula kanjani konakele? Uthula kanjani? Uthula kanjani? Welcome to the service here, breakthroughs. We are breaking forth. We are breaking altars. We are dismantling altars, breaking powers, treading over my demon. Injoba kaSathana sayinyathela. Bona mathudwana sebanyathela. Imfundo zisiyela phansi. Bayakhuluma abantwana babantu. Bayakhululeka abantwana babantu. Babuya abantwana bethu. Bayabuya abazali bethu. Ayavuka amakhaya. Ngingathula kanjani kophezu nginobufakazi uthula kanjani inkonzo ezabona inkonzo ubufakazi le phasangena apho kuthiwa kungenwa khona saphuma apho kuthiwa kuphunywa khona umdala ngomfo isiphathu umdala akhona uzakuxelela bathi ndiyamxelela umdala ngoku for ukuhla kunyuka ungena direction ngoba abantwana bajonge kuwe abantwana bajonge kuwe abantwana umntwana from age 0 to age 7 ingqondo yakhe ifana nememory card empty urekhodisha yonke into ayibonayo yonke into ayithini emveni kwa7 years uzawuphila uqala ukuphila izinto azibonileyo. Omnye umzali uthi buza umntana wakho awukhazi ufuna ufuze abantu uthi angafuze mina uthi uma kodwa ngeke angafuze mina akafuna ufuzwa mama notata wabe ngafuna ufuzwa into abekho ready for ba lento lobayiphila impilo ngabantu but abantwana bazawufuza. Omnye ndimbona ku TikTok bayabuzwa ufundele uba into uthi lo ubalisela akumisa ivale nto athi amani bana undiva ufundela nto uthi ukuba uyabuzisa lenza ukuthi liyeba. It's a mentorship akhulele into akhule ibona. Now uJacob kulwa ifamily umama ungakuJacob utata ungakuEsau. So utata ufuna usikelelo uEsau as a breadwinner umama wenza iqhinga loba insikelelo mayithathwe. Number 2 bazali ngabakho bonke ngabakho endisoze bafana kodwa bona abantwana bakho suba set up for imfazwe oyawuthi xa selungekho ngabikho into yicima. Kukho abantwana abangasuhambelana ezindlini zabo ngenxa yendlela abazali babenze ngayo. Uyazi umzali ufana neglu ebona ne ngicela lise ka students babizana umzali zami futhi kanti ngicela manje but shumaye izani zami all right fela bekhona umzali ne ukanje ekhayeni ukanje
Sivana ne bonke abantwana uyiglu yabo ngexesha ebona bavani kodwa yabazama badibana zonakala laphi izinto ekulaleni komzali ngoba awubhubha umzali into lehleli phezukwazo namanyala ayavela ifuna balonke xa kulala umzali makuvuka omnye umzali apha ebantwaneni alizama ikhaya alithi likhaya ngoba ikhaya libalulekile ikhaya litheni ikhaya libalulekile nakuvuka omnye uvuka omnye abazali bahlala phezulu kwezinto bahlala uba ngumntana oyintombazana kunabantwana ngaphandle uve kaselelela umzali ukuthi hey abantwana ngabaphi la kade kanti ngabantwana bebesaziwa uba ngaba lapha so saluvuma ifamilies siqhawukelane phakathi makubekho umuntu ovukayo athi noba ngabe ntombi athi ngaba lapha kuthiwa ngabonyana athi nabo ngaba lapha makubekho umuntu ozawubahlanganisa amakhaya uthi uzawuvusa wena ungulo muntu wena nguwe lo muntu God bless you bahlala phansi nguwe lo muntu uJacob wabaleka ethathe intsikelelo lapho uJacob emka intsikelelo ayithathileyo ngamazwi thina kumanje bona silingupheka ndivala manje kanti uJacob waphuma nathi ametingo likhandikela ametingo yesu jonga uphethe xephumayo ubale umntakwabo Sevana ubaleka umntakwabo xephuma kowabo akaphuma ngephethe imali waphuma ephethe anointing oil haleluya phethentoni anointing oil uphuma kwakhe into ayiphethe inye akanampahla yokushintsha akanantoni kodwa kukho into aqonda akayishiyi ngephethe yona xa fika eBesheba ithi bathi wafika khona walala xa lala khona landawo ebusuku wanephupha ebusuku wathini yawasikela ngamaphupho zawaphupha emveni kwale service bonke amaphupho zawaphupha after the session yawasikelela ngoba azawuthwala ingomso lakho nabakuprethendayo bazawuvela ephupheni jonga wena awuzudinga uyobona umprofeti okanye ubheke esigodlweni bazawuthilwa ulele uzambona jike bayinyoka esenqaleni kwakho ithi loo nto yi-betrayal leyo ujika njani nguya bayinyoka eqaleni kwakho ithi kumnqathi loo nto so waphupha wathini ndihlambulu lonke amaphupha alo-hijack iphupha lakho because iphupha lakho ingomso lakho lilapho uthi uthixo kwincwadi kaYobhi xa ethetha sona uthi bathi abantu andiphendula imithandazo uthi kodwa mna Thixo ngamaphupha nangemibono ndiyaphendula kukho amaphupha eza njengeempendulo zemithandazo thandaze xa ulalayo uphupha kanti uyayijika uyothethayo mpendulo haleluya ntoni mpendulo ngicela ngihlahlele abazalwane kakuhle egameni likaJesu amen siyavana abazalwane uThixo uzabachila uzabathini uzabachila jonga ingomso lakho awulibuza mntwini izawuvela lento ozawuyenza izawuphumelela okanye izuphumelela uzayibona naxa uzawuhamba uzawuthini uzawuhamba ifendleleni uzawufumana ingozi uzaxa ufithatha imoto yakho andikhangela isitiko semoto ungasiboni isitiko semoto kanti uyavalwa uba suphuma ngoku ngoba apho ubheka khona kukho ingozi ithi ingozi xa sayigqithile thinafi nje sisithixo wayi kunjalo abaphethe wena baye bavala baphethe wena bagade wena baye bathini ingelosi must be active phezu kwempilo yakho ingelosi must be active phezu kwempilo yakho athi kodwa ngathi yavitha nazi nawo uba izithunywa ndizibuyisele umthetho ngani uthi hleze nitshibilike libetheke ngonyawo lwenu uthi siyawuliganga zona ukuthi naxa linemfazo zivele zililwele deactivate ministry angels izithunywa zakho masivele ungagengeleka ezintweni isithunywa sikhona uthi kathetha uJehova kwincwadi yeNdumiso 35 thumela isithunywa sakho Nkosi endleleni yeentaba zam sizidungadunge
Siphakamisa isibingelele sawuchitha intshaba zakho. Bazawuthi besenza amayeleka aphele phakathi. Oh phakathi. Amayeleka azawuphela phakathi. Zonke into abaziceba ngawe azizuphumelela. Sizavala zona namhlanje. Sivala zona. Hlala phansi. Bazalwane, mani nami. Don't stand against me. Stand with me. I am one of you. And your enemy yenu. Ndingomnyabizwe mthixo for nina. Don't fight against. Don't stand against. Stand with me. Ndingomnye wenu. Kade newlywed done. Ukuthi kufuna indlela ebheke empumelelweni. Andililo utshaba lwakho. Your enemy yakho. I'm a child of God. I'm called by God to guide you, to go before you. I have been anointed by God. The hand of the Lord is upon me. This thing I am here. Ulwa destiny yakho. Ulwa nempumelelo yakho. Libera ku. Akubethe kati kata. Akubethe kati kata. Sathuza zonke intaba zonke ndawo. Zonke intaba ezithunyelweyo. Wangumkhosi wamandimani siyawuchitha. Wangumkhosi wasathana siyawuchitha. Siphethe isilingelelo abidestinies. Sijimele khona. Siyakhululeka isihlanganisi. Neketekeshatakasana. Lopatakasakataka. Neketekesha. Make a holy noise. Make a holy noise. Sound loudly. Sound loudly. Let me say this. Namhlanje sawuactivate imithandazo yomama. Ukuyathandaza kwamama bakho ungekholwa ethetha ngawe. Kukho ingcamango ezinhle zikayihlweke kakuphi ecinga kakuhle ngawe. Siyazibiza namhlanje. Masiphakame. 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 Isibonisi masiphakame. Aphathakashi. Beketekesa. Alaphakashekete. Thixo ongumlilo. A consuming fire. Umlilo odlayo. Umlilo oqothulayo. Umlilo onyothulayo. Umlilo otshabalalisayo. Beketekesata. Laphakakesata. Siyawe isibingelelo somnyama. Phansi kwamanzi siyakudiliza. Phezu kwentaba siyakudiliza. Andilili siyakudiliza. Neketekes. Olakatekas. Neketekasipa. Olapatakoshano. Neketekesanta. Zekekesa. Ziyashuku mi-foundations kasata. Ziyashuku mi-foundations prophet. Namhlanje, I want you to receive your miracle. Not in miracle ordinary. Supernatural. Neketekesataka. Fire! 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 Uthandaze. Ikhona into esingililezwe nakomoya. Thandaza. Helentekesina. Ropatakasakatakasina. Helentekesa. Mantokosipa. Ropatakasia. Halipakatokos. Siyabuindombi. Ufuna batangazi. Ufuna bahlabeleli. Liyabuya imali.
Retekesha takasi. Helakatakasia. Simnele Yehova. Simnele Yehova. Sikonyele Yehova. Awukonyelwa mntu. Awenzelwa mntu. Awukonyelwa mntu. Silwele Yehova. Awulwelwa mntu. Sikhathalele Yehova. Awuthathalelwa mntu. Benzele Yehova. Awenzelwa mntu. Simena Thixo. Akhontula umlela wena. Nawuna Thixo. Akhontula nawulela wena. Repetekesha takasa.
uzawubuya uqhakazela. Xa ubuyela kwawena uzawubuya uqhakazela. Sembesa Thixo. He's saying something here. Mwangwala is saying something here. He's reminding me of something. Amen. Omnyaka, listen to me. Omnyaka, umama ngizaba mkhatu. Woka umzu wakhe. Because the forces of darkness zazimile. Zazitheni? Ibandla. Kwenzeka something wahamba wagoduka. Enemali. Ungacingi bakubona imali zonke iproject ziyawuphumelela. If amandla akho asemalini awunamandla. Kukho abantu behlula kwempilo benayo imali. Waqala iproject Walker. Ithe indlu yakhe xa ifaka lamdeko okugqibela xa kwefestival.
kwavuka umoya ilanga libalele wathatha abasebenzi obalahla etheni wathatha izscaffolders wozilahla kude yonke idonga ladilika la uqala phansi elali nakho insurance so yonke insebenzo yakhe wabhidlika yonke into wabuya wathi mzwakhe uphinde ngathi bengithe this time ngathi kuye xa uzawuhamba ungixelela ukubonisa wathi kumzawuhamba ndiyobokha sabalana into ngoba ngathi kuye makakhuphe the prophetic seed for that project that take anointing oil like anointing bakulinde idaka abazalixova bagalele le anointing oil ngathi idaka abazalixova bagalele ntoni ngathi ujikeleze umzi u-anointe wemumzi amagqwirha ekhona uJehova evalile Thixo evalile uzawuvala and Thixo is reminding me of that if kukho umuntu apha one project yokwakha istakile nokucima amandla nayo I challenge you put a prophetic seed for that project so that ube ne spiritual backup intamtho sozime esithubeni ayicingi jonga ngicela ukuzwa lokugqibela bambe kwaso apha jonga xa wehla apha emole eKhayelitsha usuka ngaselitha park ungena emole ukwistand seVegas Park tata waphana wayengenamzi mama pha ndafika kwistand sawo ndathetha intsikelelo ndabuza ithi neno greatest lead yethu bathi asinamzi ezilalini asinamzi eKapa sibadala ndema kwesa stand nawubiza umsi wagqitha inyanga wanfonela utata wathi kufika mntanami uthi kuvele umuntu elitha park wafika homa kwesi stand wabuza batata awuyifuni na imaterial yokwakha bendisokha khandi yayeka ngwile ezilalini zakunika for free uthi ngathi ndiyayifuna uthi kwafika istand kwafika itiles kwafika yonke indlu emakhaya ayokha bayigqiba tu fike someone lo mntana lo ubabalwa lo uphantswa yena kuphume kubuild it emthatha wafona utata wakhe wathi mntanami ufika imaterial apha yakwa build it islip usithi 250 yokwakha uthenge imaterial na bathunyiwe can't take imaterial that ingelosi yehlile yawukwenza islip aphuma ngokumzwa udlele ngokuphelanga. Is there anything that is too hard? We serve a miracle working God. We serve a miracle working God. We serve a miracle. We serve a wonder. We serve a miracle working God. Organize a conference very expensive on show. For those who are dice. Destinies must change. Destinies. I'm challenging one on a project. If you are here and you have a project that you are doing, make a prophetic seed, a seed for that project, 1,000 rand. I'm challenging that person. If you call it, God are not to take. Not to take. Uthixo kwazi ukwenza umntana sibelekweni sivaliwe amagwirha avalile kodwa lo Thixo uThixo kwazi ukwenza Thixo kwazi ukwenza leli into enana kwenza kukho abantu bapha imali ezinkulu umuntu ufumanisa uba kunzima ukwenza into encinci because ayinanto akwenza nemali. Thixo uzayisikelele iproject ezenzayo ziyaphakama zawuphakama hola takashantakas ngoku ndime apha bona abafana ababini abangena pha emnyango omnye unxibe isuit ebrown omnye imhlophe baphethe iBhayibheli bayangena jonga if you are praying for your son and mazuphi
kodwa we are praying for a miracle for unyana wakho ukuthi aguquke. Yes, selimbambile. Bangene phansi, ngokuthandwa sakhe. Bangene phansi. Baphethe iBhayibheli. I-ushers bancedile. But nganje sibuza i-usher ngoba sibonanga kwalonto. But i-ushers banceza baplacer. Ngabavangeli, ngabashumayela abaya. Ngabashumayela abaya. If a project, ne-project oyenzayo, please come. Oh, come. Fulani izandla bantwana bami. uThixo zonke izidingo zala project, zonke izidingo, zonke. Mhlawumbe lelo project usayicinga cha awuyazi ungayiqala njani. Siyayiqala namhlanje, siyayiqala. Ngicela lonke ibandla lime ngenyawo, ndisikele laba bantu ngezi projects. Jonga, ngeke zife sithubele lezo project. Asicingi. Soze naphela esithubeni. Soze. God bless you. Ubuseza, please come. Soze. Ngicela ucimele lento iyangibulala. Shema. Ngihalela umuntu one project. Athi ndifuna ukwenza iBnBs. Ngihalela umuntu onephupha le hotels neBnBs. Ngihalela umuntu onalo lokuphupha ubukhona atrain abantu. Because what I'm seeing in the spiritual realm is big. But what I'm seeing Jonga, mthetha ngoku mentions. Uzaka kujonga wena ujonge lo mzi. Uthi hayi. You know what surprises me? Ubuya jonga apha ne. Abantu abalapha zi-females. Inye indoda, one man. Lamadoda lapha awanangisi. But uyayazi uba into lebangela lonto. Ngicela intoni? Ukungathembi uThixo. Kukhonza but uThixo sele uyekile umthemba. And still usahleli phansi. Uza kusekelela nokuthixo ngomsi. Bahle mntana wakho le uze uyiphethe. Mama uze ephethe ibhege nempahla zomntana wakhe. Uza ngaze aliphansi. Aluzukhola. Nasi bephetha ngaso. Crazy faith. Ethi noba ngekho zawuthatha into zakhe zomenza bekhona. Jacob waphuma ephethe iqhogo leoil. Xebuyayo uthakazela nabafazi na imfuyo into yonke imxakile kodwa mhlawa yahamba ephethe oil. Andikwazi ba uphume kowena uphetheni wena ukuze eKapa. But phezulu kwempilo yakho ndiyathetha namhlanje. Xa ugodukayo they will not recognize you. It's a prophetic seed, 1,000 rand. If unayo ngoku uzayikhupha uzayithumela kwi-account of the parents. Ngithethe ezibelekweni zenu. Ngithethe ezandleni. Ncwadi Deuteronomy chapter 28. Yonke la ntsikelelo iphaya ngiyayithetha phezulu kwempilo yenu. Athi izandla zenu yonke into ethukunyiswa zizo iyawusikeleleka. This time ngithethe i-project esisika imizi. Ngithethe imizi amakhaya. Ngithethe i-hotels. Mansions. Ngegama likaJesu apho bekuvalwe khona izawumalandla uzawumalamzi ngegama likaJesu waseNazaretha. Ungacingi imali uzayithatha phi? uThixo iprovider. uThixo providayo entabeni yakhe kuyabonelelwa. Thixo obonelelayo, Thixo obonelelayo, Thixo wenzayo, Thixo ongakhonyelwayo. uThixo odala into ibingekho ibe khona. Owathi kungekho kukhanya wathi mabekho ukukhanya esitsho enyanyeni. Nami ngithetha enyanyeni esempilweni yakho. I command light
mantakash heleketekesano mantakashi pakasano yonke into ibivalile 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 ulapho kanye yashasha yonke into ibivalile ithi Nkosi kule project angithembanga amandla ami ngithembe wena ndime ngawe bonke bathembele kuwe ngeke badaniswe namhlanje iyaqala le project ngegama lika Jesu waseNazaretha ndiyayamkela intando yakho mayenzeke jike yami intando uyifanise nale yakho egameni lika Yesu waseNazaretha sibethele Yesu sana heavens are open. Amazulu for the project are fully. Destiny helpers are coming. They are coming. They are coming. Only we have money favor mlungwini. But kuzakwenzeka. Kuzakwenzeka. Kwenzekile. 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 God bless you. That spirit right now, siyabanjwa. La moya. Ngoba xa kuthethwa amazwi ajika amazwi abe ngumoya. Siyawabamba. Sibheke abhise sogweni. Siyawubopha lo moya siyawuphosa khona. Ngegama lika Jesu. Go and multiply and be fruitful. In the name of Jesus. Nothing. Oh, you mountains, high mountains, who are you before Zerubbabel? Ningobani phambi kaZerubbabel? Athi indaba ziyawehla sibemthebelele phambi kaZerubbabel. Mani ngenyawo zelo egameni leNkosi Yesu. Umposi lomdloko uzawuphakama asilayitela amakhandlela asenzele